Karbi Anglong Autonomous Council pen Bangpua Phan Arpu Peksi Adhok Dhansuri Town Committee ke Sengtu Pai Thom ke Barni Seme Kitangarni Kapati Karbi Anglong Women Justice Forum Ningkan Pho ke Chokarni Katalon Rongkhang BMC Aphan Jengkha Town Committee a Executive Officer Arpu Kepek Kardom pini Karbi Prime tama birta long pen le sami raniti mungpi tangte pini Karbi Prime tama birta ang ton pen aljuik tha Karbi Anglong Autonomous Council pen Adhok Dhansuri Town Committee Priphonsi Akimi Adhok Dhansuri Town Committee Sengpontu la pen Bangpua Phan Arpu Akimi Pekpon Karbi Anglong Autonomous Council pen Hambang Jigdung Aphan Meipu Sukras Girisa Aphan Dun Meipu lapen Bangkethom Sanjib Chetri Heli Dipusa lapen Nuhamati Jigdung Atamaphan Bangpu Bangpiar Pupeksi Akimi Adhok Dhansuri Town Committee Sengpontu Alang idama Phan Pai Niphai Thom Kep Arni Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Kimialong Seme Padeng Pon Pupasi Birta Redunno Nizang Karbi Anglong Jengkha KSA Inglong Pharo pen Patrapi Ponsi Mass Rally lapen Education Awareness on Education Anti-Drugs lapen Child Marriage Aputhak Lu Charlie Ausnomar lapen Than Bangaton pen Jengkha Hitialong Armu Jeng Kapidopor Labang so mai kapidopon nang koklake non labang so pirthe kapaprang apora hot pen nang an niskul kidun bom ausomaratum ke choki jun thap apora teng te pen penan kedo piso ke ana sonsi thekpon lo lasi lahayatomon lang nu pen kachepa jok jia phanpura jengkha KSA Inglong Pharo pen patrapi ponsi lotali bom ausomaratum pen lam ke me la pen kachepare padopon Mayalong Kachitong Dun Hamren Regional Committee Meipu Babul Tokbi Kongchun Bang Prasanto Inti Jengkha KSA Arwa Meipu Kongchun Bang Lapen Akapre KSA Asongja Po Songja Piatumta Chitong Dun Pen Mayalong RDP Dun Abang su aja make it hikon tapi apa orang itu hikon tapi apa memang kan Fraksi kat channel kelan bang last just ne pet jengkha hichilong kala bang su anti drugs child education awareness dia bang itu Karbi Anglong drugs nakin good up high non malong high bang big samsung itu bang long Before the May, nearly 2017-18, Hamren had Brazil of presidency Kido Pensiala Baso drugs movement to 19 Bangchengo. Kalau drugs ada menikung ke Ongtung drugs mafia from itu leplo, lapen helkan sampai beng. Nasi kalau dak peneng dak bong itu nono bangke api hebat best Karbi Anglong sampai Anglong anu salah Baso drugs kijui good dan kuat hati mana hot piglo. Nasi pikir dak isu yang foto child marriage, lapen education lapen ke drugs. Sida ladak itu education along kepati hoop along isi kepati hoop ke naik jalan drugs sai silo. Atino gue kimia tu drugs ke topen a job ok ke eno lapen oda dur ke eno lapen ke charni na kepati du apai ban piglo. Lapen ke Karbi Anglong the best Karbi Anglong long pinila au de pin itum Karbi adiso e jangan rehab center kacu konan akai tu dopik tanglo. Lasi laso lo bagian minggu party lo awareness seriously so drastic you know laso that's Hambong kita deh pindah brand pe kapal on makin ceng makin lalu itu makin baru makin anti drugs kita cari dengan kok ada ini itu drugs yang lo gue kini aku use dong lapen sampai jalan le jangan orang bohong mereka kapan jelas mereka itu jangan dia mereka media asamis high school bang kapan jelas sih mereka perang jelas sih labang semua nama itu Inglong Pharo KSA nama itu labang semua kita kopi lagi puji
Gecengsi nili West Karbi Anglong arah kedoan apa sitame nili dia tu hang lo nili tu Karbilo Charlie asong hen pen sitame Charlie hen ke paprang na ya anak tu un anbor ilo sitame nili tu tame kunat ne kile damde do chat lang ta hai po la puson nitum isi West Karbi Anglong kangalong lason 0% arizal ni kita ceklong sitame labang so media hoi pen nili pacini kan tumbang kalau isi example ini nili tu hamren anatu jitu soceng konsistensi ke parlo rong cek kalau bangso reference jong si endam pulo tang te ladak ke kecok ci abang ke ilung kadok kabe tadok kalau han bang atum dong ke han pamimi penceng lo rong asor si tame jitu atok anu high school especially langsung si bang ke 0% abang ke atok pensi ke bang ni ci da mateng pulo tang lasi holadak arada tum si tame hala so school apan ipangkri langsung lintung kam long lo student atum hadak dode po dak taun na long lang po ladak sinang Charlie po lapen kem nang do po ladak ta halung quality education nang long lista po labang so jitu ahem ki kublong high school long ba ke tanum kang langsung to piti nasi student ke kom number 1 na bang ke langsung 0% result ke long bang student ke kom number 1 lo lapen pala student ke kom ajoy ne anam bang tum sidami kache thandam ke pangkre apu som dolo lapen na bang ke hala dak sidami jitu Charlie interest kawe, Charlie rabi kawe, pohala student tu tak kimat hakrang langsung dokok. Nasi langsung 0% metric result menang kelam tau. Sitame education na hina bangke tanglo pulutan dan langsung ke pawil dia bangke. Government atum tak claim clear. Langsung school koson sinon kapacing kurpon sina. Hala bangsi claim nai busi nili point tu. Government atum tak ladak responsibility do. Karbiang autonomous council unda education policy. Lapena bangke education na hin kelang cari pon ia matum sitame lahai education policy ban si lahai school koson si upgrade jima halap hana bang simat haning piniar ni lang damlo pulang ke school kang habji policy school kang habji bidi bang elitum long pik sita lahai school koson si kepacing turia lam the bangke sorkar pena nitum heglong le lasi is a very simple lapen ke niltum Karbilo Charlie song pena bangke school kang habi polong bangke niltum lake chekroi dun hek the tapi sorkar man kacuning ri bangke koson si laso school an so se kimi tui ma hola man si polisi claim ni busi labang so media himpen ne pacin Lada Karbiang long ki jumput non araki kangkrang hormo munitum kecu osomare owi kimi tu makai non kapalang no lasi ladak labangso araki kangkrang drugs po hormo munitum apran amo dake damnang owi kimi artap apu pleng plepen osomar tum lahai hoya hormo kirim dun pen non nilitum Karbiang long isi kit hidung isi akisung atemon nang gyaptang lo lasa nilitum pini Karbilo Charlie asong pen pin ladak kacar leo somar tum han pangrum pet pen pini nilitum labangso aseme ke deng nilitum ladak ajai mek deng poniglo athe nilitum lahai hoi araki kangkrang hormo mulitum osomar tum kichu kirim dun pen akai no hok etlo kacar le anathu tame papidun hublo lasi non efrang ke bangji pen ke lahai hoi hormo kirim ke wana bang pu bang pido an tum phan tame aron kang chaba tum phan mate administrative tum phan tame nilitum pini labangso adimak long pen niliga chuning ridun kang tung la pohlo nanglitum lahai hoi hormo tame langdun pami nangji lapen pini nilitum ladak sonthoma hormo kirim pondo esona bangke araki kangkrang hormo lapen esona bangke nilitum ladak osomaratum kacar le hina bang along school along non nilitum Karbilo Charlie song pen tame nilitum non labang so sai deng pon bomlo school nilitum survey bomlo teacher atum than bang atum apor pen than the school along enrollment school along infrastructure ke mimi pen chenglok nilitum Karbilo Charlie song pen non lahai hoye puthak nilitum non visit pon bomlo lapen Karbiang long autonomous council long non nilitum IEM ake hai sir Richard tok bipen tame alangli education IEM in charge deng det pen afit alangli tame labang so puthak education aputhak alangli mesen nai po joine alangli tum non along high school tour ke dam pen chenglok asin nilitum Karbilo Charlie song pen tame labang so asai ke deng nilitum ningarong pik lapen pini nilitum labang so sai ke deng long tame nilitum apor chibi pen nilitum Karbiang long khai mate long ri long pat ingkhir bot nangji kacar le hin paching thur nei po pharma nilitum tame labang so kache song along nilitum tame ningak long menche don dun lo dak labang so nilitum rally ke dam along nilitum ladak tebok terai ke do nilitum humkep krip po school nilitum ladak pangrum si humkep po school doji aselang litongan pangrupen pe nilitum ladak Karbi Anglong Women Justice Forum atum methangasta hemalong pai ni phain kora trokarni song alama ingthursi ningkan pho ke chokarni katalon
Karbi Anglong Women Justice Forum Ningkan Phok Kichokarni Song Alama Kang Turalong Karbi Anglong Women Justice Forum Bidisar Lai Turning Leng KSA Inglong Po Meipu Thang Sing Timung KSA Meitheng Tuma Meipu Thomson Rong Pipen Chenglok Kethe Kidingatom Chetong Donsi RDP Don Karbi Anglong Women Justice Forum Ameipi Violet BP Lapen Kwangchun Bangpi Priscilla Terang Piatum Pensi Song Alama Ing Turpon Karbi Anglong Women Justice Forum Ameipi Pen Perang Katuma Phan Kapachini Pona Tengke Ladak Sai Hemalong Lama Ing Turlo Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Ningkan Phok Kichok Katalon Kibiji Lake Dokmuka Phong Birek Lunsi Timung Arong Alongsi Katalon Damalam Pachini Pon Haladak Jasemet HS Lapen HSL Siasat Langki Unatama Phan Karcho Padodamji Lapen Suarlo Atama Kisung Alam Aputhak Pinyanta Ahok Akang Sai Long Lelang Lasi Lahaya Puthak Disia Phan Panongsi Pin Puralo Padodamji Pusi Perangkat Tumangno Mingje Particular pinili bangke haladak program bangke lake birth anniversary number 1 sampai number 2 bangke ada felicitation program do HSLC la HS second year tumhan hasil bahasa program sini complete pon lo la penili tum pini Karbi Anglong Women Justice Forum hoi pen nang tum channel phan nitum pen kapachini Karbi Anglong rat pen kapachini bang lo nitum pini akemang mate adiman la hello number isi bangke ke damtang akes doan suarlo akisung murder pen chenglok red pen chenglok kepati kanghu la pen child labor la pen son se suarlo tuma kisung kapre harassment do pik la haya case tame pilo FIR pi pen case tame register lo la pen court along la pen hana ki jang tum ta do lo boy face tame a hoka kang sai ni tum ki long di arni nanji ason bang ke pinya ni anda ni tum long pon pelang kasi kedam tang ani tum sumila rong hang pi pen chenglok dipsika soikia ba case tame ta ga so ke tulang rep la hai la pen la sona thasi Roji Sangma, Samuel Sangma, bang adima dia long ki tidam pen no anda me hokang sai ke long le la so kuthak sinitum isi member nam submit prepare si disi pan samedi pini la bang so ituma ingengko body anniversary amen pen la sinitum kedam tangan ni kan po itum Karbi Anglong Women Justice Forum atum ke claim pon asylum akechok ta dota hai la pena kechok ti dota hai ni tum nang nitum phan pini le so so a channel penang tuhan dia johang ponji asini tum ke claim pon ki thek ta dota hai kiun ta dota hai hal hayang rong nitum phan kechok ana bangke nang nitum ahok alam la pena hok achesong la pena hok kam pumata ponra la so teng pen mithang kai no da kamuni tum same ba kama asai an same aning ka tilar pon pen itum pupu alam ka char du se roi pen song aman ki pi pen so lo phan aman ki pi pen ning kache lara ituma khai kache lar thege phan ituma khai kache pang thege phan ituma society kache pa mege phan ituma thang hemtun kache pa mege phan si ituma hin pen ani ituma phan thone ni ponlo se franki bang jilang same ajara saya kisung bena same itum asong bena ajak phiji la penche song ponji itum pujum di bangke education puthak itum mithang sumar phan education pipe la pen education quality ave pulote ituma longri ituma khai ituma society ituma hemtun stami media ji kasi education puthak mithanga hem mari to pen mithanga pi po guardian la pen teacher la pen rosa roba sar pen chenglok arlenge the ke ding pen chenglok central government la pen state government atum stame Karbi Anglong phan RD ki pj phan bihe koi timinglong asumar phan inglong aso tum phan bihe pen class kg pen ha high secondary talk stame nitum sen kacharliang pheka savar cycle longi pani to phan nitum hoi pen ali tum hanchone ri la pen mithang stame mithang guardian tum stame mithang sumar phas education RD ki pi je pan nitum hoi pen ali tum hanchone ri pon la sona thasi homoisa non long hinupit la du ka ve itum ani bang da social media same itum adu pon long kunane rape case kunane murder la pen kunane sarmar ka sarpimar kangbo sarmar sarpimar chikarak la hai aniu to bangke itum adu long dok ton nangi la pen la hai news sama la hai gotona ke ni uang kali kasi hal la hai ka chipa prai pulote ni tum song tum ben ke claim shot la pokali rat da Karbi Anglong rat chito nei na pen mithang same ke mi asai pha ke ma thani ben nali tum phan ba je kon ake namit ni tum song rukok le song tum sai bola kali song tum kali dia same song tum batai pharo le sai ta na mithang tum jong si memi pulote ada ke ake chok ave dia ji na mithang jong si memi pate mithang hem tun henoda po society henopo dai longri henopo la son si tum isomar mo education anta ave lapo
Asih lahai asai lang no kapabir dia pan ke emitang benta kado kabe pan same adi kacipi poni pan seni to pen ponlo la pen nomor ke thamani tum ponji dada karbiang long judicial court along ada sorlu tum han fast track court donangji atila so fast track court abangke itum kabeda rajo pena ana kisung do ke dam tang same ni tum jelo pelo ke same dengpo lahai ke tum han custody bi thai ve sorlu tum han ke Pinso tuman ke do tame sorlo tuman bithai ve lakin tuma ke siksak do pi ahot pen ke rep case mate victim tame mithang hem te pona kok kado athai masai hem ave ni tum ahot pen ke komane ke sunga jelo pelo long nampo bi thai ave ni tum ko ane ka siksak do lahaya ka tora do pi lasin tum karbiang long tanmas council akachari Dr. Akehai Toiram Ronghang Sar Pansame nitum tuning ripon nitum han lahai awar saibang nalitum thik pon sonte ni senji lapen district Karbiang Long district administration Pansame nitum tuning ripon ji je lahai rep case lapen lahai konane kangbo chok otoma ringbo po biat hai avedat mithang hema sai long ti bipon nang kok lasona kisung do ping nitum along lasi lahai kisung pen kecipa jogi lapen lahai puthya along nitum long kan kachira bonji fasela Karbi Anglong Autonomous Council pen Rongkhang BMC Hakim Rongpia Phan Executive Officer Arpu Pekchi Akimi Jengkha Town Committee Kang Thurpon Chaphan Lam Toyalu Pipon Nijang Karbi Anglong along non head jong keseng mi Jengkha Town Committee Kang Thurpon Chaphan pura pai ni phain kora player ni Rongkhang BMC Hakim Rongpia Phan alang linon ke khibom Arpu Penan Parta Executive Officer of Hadeng Karbi Anglong Autonomous Council pen Pek pon pusi birta longdon Hauraghat thana long ke do Raikom atum Nogao pen Diphuanat ke wangbom lakha AS02A 4999 ihu Maruti car lopen Rakiamu pen bangke thoma phan nepdur bangke thomang bong okol jangta inuto AS02A 4999 ihu Maruti car pai ni phain kora phorni Nogao pen Diphuanat ke wangbom ihum Hauraghat along ke ton kelang sai kam mate Raikom atum patun si araki harmu do ave kelang pateni don Ronga towar pen Diphuanat ke wangbom bangke thomatum Hauraghat thana kaparlo ampukhuri pen ke kaja phanta alangidum bor ilang bonta pi police atum bangke thoma phanta nebdon cheklom bangke thomatuma men lake Dimapura sor naman riso rengma Dipuasor Manoj Kramsa lapen Dipuasor thak Christina Tisopi puhenlo alani domari deng pen arakiamu musuri sirkep longpon puta Hauraghat thana awsi monjit terang pen birta ke apaham phangaphan laswalam phan pachini আমি দৌৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি প্ৰায় 2-3 দিনমান আগৰ পৰা আমাৰ ডকমকা অচিৰ হাতত এটা স্পেচিফিক ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে ডিফু ডকমকা বা হাওৰাঘাট এৰিয়াৰ পৰা কোনোবা এজন গৈ নগাঁৱৰ পৰা চিম্পেক্স ক্ৰয় কৰি পুনৰ ডিফুলে বিক্ৰী কৰাৰ চলেৰে আনিব বুলি এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনৰ পম খেদি আজি প্ৰায় 2টামান বজাত যেতিয়া আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহি থাকোঁতে আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু তাৰপিছতেই এটা খুব পাৰকুৱা এই ভিতৰৰ ৰাস্তা দি পলাই আহিছিলে তো ডকমকা অচি এইফালৰ পৰা খেদি আহিছিলে আৰু মই এইফালেদি গৈ কৰৈঝাৰ এৰিয়াত আমি ডিটেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যদিও তাৰ পৰা পাকে প্ৰকাৰে পলাই আহিছিলে তাৰপিছত আকৌ আমি আমপুখুৰীত গৈ আমি আটাইকেইজনকে ধৰোঁ আৰু কৰৈঝাৰ এৰিয়াৰ পৰাই আমি তেওঁ চিম্পেক্স প্ৰায় 9,000 টেবলেট আমি ধৰিবলৈ টেবলেটটোৰ লগত 3জন আছিলে এজনী মাইকী মানুহ আছিলে আটাইকেইজনে ডিফুৰে হয় তেওঁলোকৰ নাম মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিলে ক্ৰিষ্টিনা টিচপি মালংচত ঘৰ আৰু নামাম ৰিচো ৰেংমা নাগা মানুহ আছিলে তাৰো সেই মালংচতেই ঘৰ আৰু মনোজ কামচা বুলি আছিলে অলপ হতাহতি হৈছিলে খুন্দিয়া ঠিক নহয় নাই বৰ্তমান এতিয়া সোধপোছ কৰাৰ অন্ততহে আমি গম পাম পৰৱৰ্তী আমাৰ কি হৈছে Tang te normal so para phan birta mo ington iksna
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo phit puthot birta lo wang thuik lo dong kam rong supi angkang lang kang lompen kisung kachetong nang ahem tuna tama phan pai ni pai kora pho arni tili hinia por malom bosco reach out pen pater pi ponsi katu kawe don pharo hinira don thom kep ahem tuna tama phan kicho kijun lapen chinglu chingthi ahormu kerap kapajir pona birta nangle kedam tang pai ni phai ko ra hinia ningwe arwe ke thepar pika jok dongka mukam rong supi angkang lang kang lompen kisung kachetong na ahem tu natuma phan bosco reach out pen lang sudo bordongka chiri mukam lapen jorte rang arong along lang kang lompen kisung ke po ahem tu natuma phan sang dali kecho ajang thu soyabin lapen sabun hei hui kerap kapajer pon Kirap kapazir dama saya long Field Coordinator Abraham Durong, Assistant Field Coordinator Marilis Kropi, Brinda Teronpi, Monica Kropi, Marina Teronpi lapen Community Coordinator Sukti Mungatum, Ingsam Jinpen kirap kapazir asai pachunpo. Nilitum ladak la West Karbiang long Bosco Reach Out pen isi NGO pen isia project ke dengdo rest project pu la so rest project men ben sinilitum education department along la West Karbiang long non mar kinitum kam chirap dun bom la sin la nilitum kam chirap dun bom be la claim bom hut ke dam tang taring koi ra hini ajo jirlu pen men botorang celar phak pen ajo yoini la dongka mukamaro elong men lang kithip pi ke bang son pen si penang an la aroya kum ke do arar rum han penang an ahem marit kang dum la son theglong pen si nilitum high command phanang song ma tenitum head office Bosco Reach Out gohuti nilitum labang som message CP lo jese men nilitum hala sur kache than mang ke osomar atum ke do ke dam skulong siksa dag lo mati parents atum hem am thang hem lang ing do belo pula som message pipen nilitum chief executive director lapen program coordinator lahai tum nilitum ka chuning rinang deng pen pinyar nian ke lahai lang kisung lang mati lang kang lu marar tum manang litum survey nun po man nilitum la dong kamu kam area long hadak tung langsu pen sinang chenglo tung langsudu lapen dak dongka sarpu cirimukam thangkre jorterang parlo pom dongka sarpu lalang roya kungkung dongka sarpu up to helanian siniltum surveying tondamben total pininilitum labangso relief ke ronpon ke 230 families phanilitum non ronpon bomlo langthi ke bang puthak bang ke non bielu tumbang dak PWD chuta yang kang longsi ane sang dali yang thu pare sabon inti la nangki pisi ni tumna chong thum do long pon kerap kilo phot puthak nang litu pujirang tongpan kirap kilo bang ke litum kundum ne lam bang ke churu nang po mane lap so nang kerap thek pot an susi nang rap thek te pusi churu dun lama so lang theke bang komento pors ke bang men ko pentu anis ke bang paching pon ma so pujak lada atarik ba ni liye protected la ani CRV ki jang pe na ma si lang nang thidur lo hem ko ra hen yani ko ra hen yani tena lirong na nili pangkhira kiron long aput hag especially nilituma la NGO mate Bosco Reach Out headquarter Guwahati tanitum headquarter head office pantanitum ning chingduk long la pen especially we would like to thanks to the Give India that is from the all India level they supported us for this relief to the flood affected families. Sarupothar MSC constituency of Harman Balipothar Pathua Klang open stage along Pinyanar lo porphai krehinira achitima por malom fisheries asai campaign lang okasto kerona sai kedeng Sarupothar MSC constituency of Harman lang okasto kerona sai along Sarupothar VDC chairman Silarson Rongpi Sarupothar BJP Mandala Meipu Lokhiram Rongpi lapen Nasing Rong hangan parta ke thekering atom je tongdon si lang okasto kerona long RDP don Penia berta bang kila pansi kangton iklo 2 me thak me kurwang thu